domaće zadatke, o čemu je reč, tema je impresionizam. Ideja profesorke Tartusov i moja je bila da se tema impresionizam poveže, odnosno da se funkcionalne oblasti iz likovne kulture povežu sa francuskim jezikom i da deca stvarno upotrebe ova znanja koja danas koriste, stiču i nadam se razvijaju u budućnosti. Svaka grupa, pošto su već grupe pripremljene, dogovorili smo se prema nekim afinitetima učenika, ima zadatak ili oblast koju će obraditi. Ja ću sve njihove teme propratiti prezentacijom i oni će slobodno izaći pokazati ako to žele i učesnici mogu da pitaju ako imaju detalje, ne da izgledaju. Možda po scenariju ja ću podeliti učenicima da imaju zbog sigurnosti, dobit ćete i gosti. Krećemo u današnju temu. Kao uvod, ja ću reći nekoliko reči. Impresionizam je jedan umetnički pravac koji se pojavio krajem 19. veka. Bio je dosta avangardni za to vreme i jedna prekretnica u oblasti slikarstva i opšte umetnosti. I iz tog razloga mi imamo i neku vezu sa muzičkom kulturom i sa naukom, a to ćete moći da čujete i vidite kroz rad naših grupa i korelaciju istih. Prva grupa po scenariju su istoričari umetnosti. Ja imam zadatak da ih predstavim i veliko mi je zadovoljstvo zato što vidim da su se oni baš našli u oblastima gde smo se nekako i grupisali. Druga grupa su turistički vodiči. Jedno nisu očekivali ove slike, ali jako umetnik, morala sam da im dam karakter, evo tako. Kad pogledate u scenariju, pronaći će oni svoju ulogu i znači da ispričaju ono što bi trebalo za odgovarajuću temu. Treća grupa su pronalazači zanimljivosti. Četvrta su slikari Samon Martra, to je ova grupa da prozora, njima treba svetlo pa su iz tog razloga smešteni sa ove strane. Oni su već nešto i radili, ali radit će i tokom ovog časa, prezentovat će nam radove u završnici. Peta grupa, kvizomani. Oni su izmozgali pojmove, napravili neku svoju vrstu igre i to ćemo vidjeti na kraju časa. Da li bi prva grupa imala neka pitanja da se konsultujemo ili može da kaže nešto o temi? Vreme je prva grupa u ušla. Aleksandar, hoćemo li da čuvamo nešto da sam odpisala? I koje je upisano? Dobro. Hoćete da ja napravim uvod? Predstavnici dela, na prezentaciji imate dela koja ćemo mi obraditi danas i njihove nazive, tako što će učenici kroz rad i ono što su dosta stekli znanjem i umenjem tražiti kroz muzeje, kroz neke izvore informisanja kao što su časopisi, umetničke knjige, stranice sa interneta, došli do određenih informacija. Slušat ćemo muziku DVC-a u pozadini negde dok se konsultuju. Predstavnici dela impresionizma. Svo nam je prva grupa. Možemo li da počnemo? Rađenje sunca i impresije. Moju pomoć, naravno. Rađenje sunca, impresija Rađenje sunca je prva Monetova slika i ona je ujedno najpoznatija. Po njenom nazivu je ceo pravoslavni dobio naziv impresionizam. Ona je izložena prvi put 1874. na izložbi u ateljeru fotografa na Zara. Tako je, jedna specifičnost u ovom nastupu jeste da grupa umetnika nije bila priznata od strane javnosti i istoričara umetnosti Pariza, tako da oni imaju grupu koja se okuplja pod jednog avangardnog umetnika fotografa, pod zanimanjem fotograf, na način okuplja i ustupa svoje atelje za njihovu prvu izložbu.
tako, dela su balerine, ovo što sad vidimo je skulptura. Da, skulptura 40-godišnja balerina. I on je balerina slika u operi, odnosno istraživo je naprete i napetosti dela, odnosno na ravnotežu dela. Odlično, dalje. Imamo još nešto iz ove grupe, Loklanje, recimo za oranžerije. Loklanje su serija slika koja je naslikao Monet, ta serija slika predstavlja 250 slika koje umetnik slikao u svojih poslednjih 30 godina života. Većina slike je na izložbi muzeju oranžerije u Parizu, u muzeju Orsay u Parizu, u muzeju Manhattan u Parizu i u Njujorškom muzeju. Odlično. Sad je neko iz vašeg grupe i uopšte iz razloga, gledamo reprodukcije slika, možete da kaže po čemu se da impresionizam razlikuje od realizma koji se pravi? Zašto on postaje drugačiji, različit od ono što se sada? To nigde nismo mi sviđali, ni pisali, ovo je sada novo i ja vas navodim na razmišljanje. Kakve vi uočavate razlike? Možda zato što su oni zato se primjeri više razlike u prirodi i javi se neki kontekst u godinama na svoju i koji ste intenzivnije žive tonove i to je nešto što ste izlici. Gdje ćemo i drugi grupa izvati. Jeste vi htjeli još dodate za neka dela? Mogu ja dodati za dela Gerald Ister Noir, u pitanju je bal od Moulin de la Galette, to je slika iz 1876. godine i ona se nalazi u Orsayu, predstavlja bal od Moulin de la Galette i može se na slici primetiti način života koji je bio u Parizu u kraju 19. veka. Ono što se može primetiti na slici je i krasne korice čistke koje je tipično za impresionizam, kao i interesovanje Renoira za svetlost, to je reperenje svetlosti. Odlično. Najprimetniji detalj na ovoj slici je sad potrebenje svetla i prirodi, kada je svako lice, svaka figura delimično zasenjena, delimično u svetlu i to razigrano svetlo na ljudima je na ovoj slici prikaz. Ovo je jedan od tipičnih impresionističkih prikaza realnog života i drugo sliku koju je pomenuo, to je Kišobrani, također od Renoira. To je slika koja je naslikana s pomoću ulja na platnu. Tehnikom ulja na platnu, ona je karakteristična po tome što su gotovo sve boje prikazane plavo, samo su prikazane tamnije i svetle nijance i ne koriste čistu crnu. Nije korištena to je specifičnost impresionizma. Naslikana je u dve faze 1870. Odlično. Vaša grupa bi mogla samo da dopuni odakle ste koristili informacije. Znači, ovako ste izvori. Knjige i udžbenik za likovnu kulturu. I Fundacion kod Monet. Odlično. Udžbenik za baranju. Druga grupa. Sve pohvale za vas. Turistički vodič. Kako ste vi nadali? Svojite isti. Neko da za francuskom odnosu. Poljski počuti radili fotografije, ima i ovde. Ajmo da kažemo šta je vaš cilj, vaša tema. Pa, naš cilj je da pokažemo gde se nalazi muzej Orsay, koji je naravno došao u Pariz. Muzej Orsay se nalazi na levoj obali reke Sene, odmah pored Narodne skupštine. Muzej Orsay je nastao 1848. godine za vreme impresionizma, kada je Železnička stanica u stvari pretvorena u muzej i kasnije je muzej restauriran i u njemu se nalaze dela impresionista.
Ja sam spremila za vas iznenađenje, ima ovdje jedna slika. Prikazuje, slika je železnički Sema Zvar, kad je on izvikao stanicu koja ostaje pretvorena sa železnički stanicu u muzeju. Vrlo specifično. Izgleda dalje. Pored Sema možete se nalazi muzej Louvre, velika i mala palata, obzor koje možete obići, kao što u muzeju svi možete kupiti karte i za muzej Redenovski muzej. Ako što se tiče dela koje se nalaze u Oseju, publikacijom impresionizma, prvo grupa već pomenula doslednjih, koji su 14-godišnja balerina, zatim čas baleta, Rumunska katedrala, bal Moulin de la Galette i kao brojno dela recimo Monea i ostalih impresionista. Pored Monea ovdje se mogu naći dela, kao što je Aleksandra rekla, različitih impresionista kao što su Edgar Degas, Renoir i Rena istigli. Mi bismo istakli još dodatno dve zanimljivosti, a to su, kao što je Karlović Promenović rekao, da na ulasku u ovaj muzej imate mogućnost da kupite kartu koja će služiti za posvetu samo ovog muzeja ili da pritom kupite kartu koja će vam omogućiti da posvetite jedan muzej i isto što njemu možete da nađete. Kao drugu zanimljivost možemo da istaknemo da su Boza u stvari Izraelac koji je nakon izdvajao, to jest isti je rođen, je kasnije bila uzor različitim stvaracima filmova i ostalih scenskih dela da naprave takve skulpture i eventualno obogatite svoje ideje, nekaj se pravi. Odlično, već stoji ono što je iz umetnosti korišćeno za različite oblasti, što filma, što kulture, literarstva i tako dalje. Neko što je odličnih zanimljivosti, hvala. Treće grupa pronalazači, jasni pojmove, plene, čiste boje, mrne, gde se primenjuju. Hoćete li preko reprodukcije ili vi imate već način? Imate vi drugovi? Komplikacije ima na veliki prvo impresionizma, tada prvi put u istoriji umetnosti, to je slikari i vajari koriste fotografske snimke da bi olakšali sebi radovi i pojačali kriterije, to je različno su registrovali stvari preko snimaka, to je registrovali stvari koje ovako su mogli prvi same da registruju. On se pojavlja fotograf nadare i on je ustupio svoja teret, kao što je rekao, da je ustupio svoja teret da bi impresionistova da bi svoju priliku. Koji je jedan japanski graf, inspiracija mnogim umetnicima. Znači, svetski izložbi održali u Parizu 1867. godine, a prvi put je žene javnost mogla se upoznati sa velikom japanske umetnosti. Nadalje, impresionisti su i ranije mogli da vide japanske drvoreze, ali javnom prezentacijom umetnosti Dalekog istoka šira javnost je bila očarana. Šta mislite ovako pitanje za cijelu hvala? Zašto su Japanci uopšte umetnosti u krajem 19. veka bili tema interesovanja i naučnika i litera? Da vas podsjetim na neka otkrića u tom periodu. Vreme putovanja, dok ljudi putuju. Zašto bi japanska umetnost bila aktuelna u Francuzi? Možda što Francuzi nisu bili upoznati s japanskom kulturom do tada. Tako je, potpuno neotkrivena, nepoznata iz tog razloga postaje nešto što će biti sve interesovati. Još imamo zanimljivosti u pojmu. Za Claude Monet žive od 1840. do 1926. godine. Bio je najiskreniji impresionista i doživio slavu i priznanje umetničkim krugovima još tokom svog života, a u starosti se povukao u malo mesto u Živerni i to je slikao do posljednjeg dana, iako je imao problema sa vidom.
pojam ili uopšte mesto Živernik ponovit će se više puta i u temi francuskog jezika i mi smo pokušali da napravimo taj neki spoj, tako da ćemo vidjeti u kom kontekstu Živer nije još interesantan za francuski jezik. Ovako, ja kažem da je formalna inovacija izuzeti sa primjer slikanju u crnu boju, koriste hrvatske boje. Fantastični boje je dočarava svetlost na slikama. Dočaravaju se u tim kontaktima da dočaravaju svetlost na prirodi. Impresionisti smo izlazili smo do ateljera, radili smo u prirodi. Nema jasnih kontura ivica predmeta. Tako da Marija je radio nekoliko serija slika. Kao prvo je radio Stolova scena, zatim Romsku katedralu i Lokvanje. Romska katedrala u Milanu koja je na Savu. Sada katedrala je u nekoliko po 30 slika, ciklus Romske katedrale. I jedan od slika se nalazi u samoj postavci Narodnog muzeja u Brodu. Da li ste to znali? Mi nemamo prilike da vidimo tu sliku, već u Narodnih muzeja već godinama ne radi, ali će možda njihovi organizatori napraviti impresionističku postavku, pa ćemo jednu priliku možda i vidjeti. Koristili su žiste boje i guste boje i vedno su prikazivali. Temete tako da nije jasno čudo. Odličan opis fakture slike, to što se mi sad iznjamo, još što je grupa snednjima, a volio bi da vi budete prvi kritičari, da kažete mišljenje, da kažete kritičari poznati zbog ono što mislite da nije radili na grupe koja sada radi, oni su to mali master i naši umetnici će pokazati dela na kraju časa. I ima još nešto grupa, to je? Mogu se da se nadoveže da osim te slike, nalazi se še jedna slika maneva u Beogradskom muzeju, to je slika Kupačice. Tako je, ja nisam je pomenula, čekala sam da čujem da li je neko prašao podatak. Aplauz za Aleksandra. Da li još neko kada sam slušala aplauz? Šta imate od zanimljivosti ili nešto što nije rečeno, mislite da bi bilo zgodno za naš sljedeći video? Moram da kažem da ime je jeste kviz u pitanju, pre nego krenemo na tu temu, bilo bi neko da napravimo retrospektivu. Od prvog slajda imam i vi, ako ima nešto nejasno, postavite pitanje o ovu temu, malo kroz razgovor razrađu. Impresija ranjenih sunca, grupa koja je spremala onako ko su već oni osmislili, da li ostali imaju nešto da pitaju u vezi nastanka impresionizma i zašto ova slika nije za primjer. Jedna zanimljivost. Da li neko pročitao zbog čega je impresija? Je u pozitivnom smislu nazvana pravac impresionizma? Ne, nije. Kritičari su osudili impresionistički pravac i one početke nastanka pravca, tako da je impresionizam bio pogrdni naziv za to slikarstvo. A onda su sami impresionisti, ljudi koji su učesnici te grupe, akteri, sebi dali taj naziv i tako se u istoriji umetnosti prikazali kao jedna grupa koja je bila osobena, jedinstvena i da se proučava na ovakav način. Pitanja, odgovori, hoćemo još Mika? Francuski ćemo prstati na stranicu iz vašeg udžbenika, da? Degas i Valerine. Aleksandre, ima još nešto od Degas specifični? Dobro. Dalje. U integraciji ovaj snimak slike Valerine. Da li prepoznajete tehniku slikarstva? Šta biste rekli? Koja je tehnika? Potpuno?
pastel i to suvi pastel. Lakši drugari rade sad pastel tehniku i mi smo se odlučili da to bude jedna tehnika, ne da rade više, iz razloga što je to jedna od specifičnosti impresionizma. Ova balerina je napravljena u više varijanti od strane ovog autora Hectora TH, a u savremenoj umetnosti je čak napravljena za neke izložbe od čokolade. Da li vas ovaj materijal asocira na čokoladu, na čemu vam za upitanju i kombinacija materijala? Da. Žive vi, pomenu smo ga i trebalo bi da bude tema i na francuskom. Oui, bien sûr. Na nekom od narednih. Oni su samo jedan od motiva, ciklusa slike koje možemo ne raditi. Mogu se kažem, to ne ima pri ciklusu, to su plastovi sena, topole i lokvanji. Lokvanji imaju lokvanji imaju, ta serija ima 250 slika i tipično naštakane dok je Monet smaštao njegovu baštu i izvitiš, odnosno nastave čmatrajući te lokvanje iz više uglova. Jeste li poznat u tome što je sam uređivao svoju baštu i od jedne močvare je napravio jezerce u kome je postavio različite rastinje, to lokvanje da se razvijaju neku pravku u kome je želeo da ih zabeleži na svojih slikama i ovo je jedna od slika iz tog ciklusa. Kad smo rekli da je šta je plener, kod mene to je najviše priznenjeno. Možemo li da ponovimo šta je plener? A prevedeno slikarstvo? Ajmo ovako, da ne si u glas. Izvoli, ti smo da kažeš. To je slikanje okvara. Tako je, slikari slikaju iznošući štapela i napolje i delaju nekad fotografijama motiv koji žele da nastave u ateljevu kada se grad u fotografiji rade sliku dalje. Ovo sliku sam već govorim, jer Aleksandar je baš ovako detaljno pisao. Hoću da čujem izvore informacija drugih grupa. Znači, dogovorili se kako od vas kažu odakle, neki su predpostavili, neki su rekli. Kažete odakle ste koristili informacije i šta je sve. Ana, da te čujemo, ne čujemo. Vođbeni za četvrti razred gimnazije vršeno jezičkog smena, tako. Let. Ima li još nešto? I vođbeni gimnazije. Naš učbenik, tako je. Ima li još nekih izvora? Nek časopisi, veliki slikari, ko je to koristio? Ono što ću ti tačno. Peta grupa, izvolite, vi ste na podresu. Peta grupa, radni pis. Moramo reći da tako rešenje. Možda muzika. Naša prezentacija ima jedan muzički moment, a to je slušanje muzike Kloda Debussija. I vi ste gradili iz umetnosti, muzičke kulture, tako da dok vi pratite radne grupe, slušat ću muziku. Možete? Te linije postaju sve lepše. Thank you.
Thank you.